Peperangan yang melibatkan dua negara bekas Uni Soviet, Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Terbaru, pasukan Rusia melakukan serangan terhadap kelompok militer Ukraina, di mana reaktor Brigade ke-85 mendukung operasi serangan kali ini, meluncurkan amunisi dengan serangan terarah melalui bantuan drone pengintai. Seperti yang terlihat dalam rekaman yang beredar di media sosial Telegram pada Rabu 29 Mei 2024. Persiapan dilakukan kelompok militer Rusia sebelum melepaskan amunisi. Setelah amunisi dilepaskan ke arah musuh di wilayah Artemus, beberapa titik terlihat kepulan asap. Belum diketahui pasti berapa total kerugian pasukan Ukraina dalam serangan ini. Video yang beredar menuai beragam reaksi dari warganet. Каждый день постоянно дежурство, работаем, только успеем заряжаться, днем и ночью без конца работаем. Немножко направление у нас поменялось, в принципе, и здесь сейчас неплохо работаем. Блиндажи, опорники, колонны, бывает, если попадают в тыл, засекаем, работаем по их перемещению, стараемся уничтожать как можно больше техники, БМП, БТРы, постоянно прикрываем наступление, отрабатываем их позиции, и там живого больше ничего не остается. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.